Whātauto ni le tātou malo o le whaingoina, toi whaingoina leo o tātou awala, ia ma le whanumeraina ia o tātou Maota Malawa, street naming and residential addresses. O se ngā ruenga msalo a mātou mai ia le tātou ai ngā whaasaralau e le fau le whaingoina o awala te tele o le tunu. Siri fo ilo ia whaasinoala. Ia ai le nā fo ima laina le tele o afianga ma lu i tau e whenga i pēr o le ave ese o sain ia o le whaaleanga o a fo i o whaasinoala nei. Le proketi tele la nei le tātou malo ia o lea ua fuafua ina ia toi whaingoa le leia tātou o wala. Ia ma whaanumeraina ia Maota Malawa o le tunu. Mana ongara le wai nei le tātou malo le o whai i le 2 kilomita mo a matatu i le wati, i le alu lena i vai moso i le pēr. A sau nei i le ofisa ma le alunga i mota. Tonu la le li o lea a matari ai tātou ngā luenga lea. Ma es fulua mta ngā luenga le malo. O ngā lue whaatasi le tau mwhainga o le. Ngā luenga lea, ia, o le tonu ia vaenga i utilities. Pea na sauna atu le ofisi le fo i o le sapalmia. Pea o me ia le ngata i whaale whafose. Al taimi e whaale tonu ai au nanga, utilities, sei pe o tātou vai, i o le letisi. Ia o le alai la vei tonu ia whapena fo ma land transport whati. Ia LTA ma le swa, ia o le mara IPC o mato ngā lue whaatasi lalo le sekta le o tā ngā luenga ngā luenga mwhila inga. So e whawhaingo fie i o na whaatau nuu ia au nanga nei le vai. Ia ma le tātou letisi. Ia o tā ua ia o le tau te usuinga uma nei pia e alu i luma le tātou ati nai. Ona e ese le whaalangolango te peila lang tā ua le GPS. Le tau te whaalangolango GPS i mea Google Maps. Google Maps ia ale ia i ngō o whale ia ma meo awala. Whaingtā ona whaatino. O le awa ua weka e tātou teimi nei ai leo atoa. Ona e leo updating ai leo yeini ia addresses o whale. Aur ngā luenga morto silifia e umale 2 kilomita lea ona whaasosolo tu le itua. Leua pasia fo le tātou kapeneta le iai o se maenga whapito e tono la ofisa lo le puma. Pe ona iani le puma i lalo lo tā ngā luenga ngā luenga. Ia o lea la tōna le la ngafa ma ngā luenga lea pea umale 2 kilomita lea. Ia ona whaawaulo e le vaenga fau lea o la set up i lalo le matou puma. Ia o atu i vanga umo Samoa, ai amata toa la le tātou i nei polu, ia whaasosolo toa se i mai a uma ia vaenga le atunu o loo. Nono foi ia tangata foi o tātou atunu. Ia mawhai a lea ona whaatau nuu ia mana onga i e pe ona mafua i ona whaiplo ke te malo. Ia pe o se ata wha pulatu lea. Ia e o le tāua fo nei whangu moia wako i le tali atu mana ona foi atu. Ia misa foi atina ina le atu. Tulango services ma befa. Ai o le swaenga o le iai o koni kanga luenga le nei. Ia sila fia foi ni me o streets ma meo address wapene. E tau na sila fia ingo awala. I manino vaenga o le awala. O se street, o se mea koni, o se avenue. Le sua vanga tāua o le niva mo si sila le tulanga o le whanua. Tulanga o le whanua, tulanga o le freehold, ia ma le customary status o whanua, tulanga whanua whalanga lupu, whanua po i freehold. Lalurani tanga ruanga fwoi, i vanga ko biti whaafoi, le wha ingoa ai a wala ma. E ingoa, ma le whataranoa ingoa ese o. Ngā lu whatasle ma le LTA, ma le MWTI. Ko biti whaafoi la leo le, iei le marsi anga koe whataranoa i ni whaamautu ingoa a wala, vanga whape. E pe o South-Tirida le tanga ruanga. I vaenga leo whanau mui nei o le malo i ngā o tātou address o whatuatusiina o lawa ma Maota. Ngā wuna whaingo whieina o le tali atu tulanga o whaatino a na letu. Ia misi fui ia o nanga tanga mena te tasi. Ia ai, le proketi e lua ni vanga tāua o te whia whaamawhaina. Vaenga o lua o le tulanga le tautupe. Ia, ina ua whiwhiria le kapeneta le komiti le nei po le task force e sifuru luam tanga luenga sa whaaturuina le kapeneta la tau te ngāna lua le tapena ina le bloketi
sa ia ila malienga mai lava le amatanga loketi le a tātou sa ilia ia se ngaluenga ia e whawhai mōwhie, tau mōwhie fo i mon mālo no winga least cost option. Ia mai o mai lava le taimi nei ia o le tūlanga le nao lo whaatino le tātou ngaluenga o lo o tuina mai au whai ngaluenga tātou mta ngaluenga ia se kuma le lua e oi i masini o lo whaangaina computers ia o le tūlanga i ta vale transport ia o lo mawhai o na soasoani mai e tātou mta ngaluenga ia se kuma le lua ia ona o tau mawhainga lava ina ia whaatau mōwhie le tau e whai i tātou atina e lea loketi. Ia, nai pei ona silafia e ei tātou tala tupe whaapopo o lo i luma nei o Palmene, first supplementary budget. Ia ma tātou tala leo tupe, mole uro ai taimi, leo watu ia te tonu ia se vai ngā tupe tu sa maritos ua whetala, o se vai ngā tupe e fsosoa ne whaatino nisi o ngā luenga le tātou loketi. Ia ai pei ona saunoa ia lea fionga le lipule, o tanga luenga o ngā luenga. Ia leo le AFIO'AGA ia le tātou vaenga ia politivision e ngafa male ngā luenga whaawau pia lona winga. Ia e leo le taimi muli le nei o le atu e se vai ngā tupe. Leo le ata mawhai ia ona o le amatanga e 2 kilometer radius ia le fuafuanga lava ia le malo e whaawau wina ina ia so o mai ia tuli manu e whaa le atunu ia o ia au au nanga le nei o le street address ia ma le residential address lona winga ia ia le tupe whaapopo ia pe ata pena tātou tala au tua tupe ia le temi nei ia o lo whaatino lava i resources ia po le au whainga ruenga ia te tupe sa tu ina tu tanga venga i sukuma le lua ia o le nganga ina ia whaatitia tupe whaalo tātou malo.